Lefapha la temothuo le tswelletse ka letsholo la moento wa rabies mona Northwest. Dihwai di kgothaletswa ho ba le insurance bakeng sa dijalo tsa bona. Ho tsa dipapadi, kgalala ya PSL Rowan Williams o thontswe ho ba ho dikgao tsa Ballon d'Or. Re ke amohele mohi ke thope ya Mokwatle. Kajeno lefapha la bophelo bo botle ba diphoofolo le ne le Stilfontein le lekeisheneng la Khuma ho tsamaisa moento bakeng sa diphoofolo tsa hae, dintja le dikatse ho thibela kokwana ya rabies. Dikantoro tsa bophelo bo botle ba diphoofolo setrekeng sa Dr. Kenneth Kaunda di tla tsamaisa moento ona wa mahala ho phatlalla le kgwedi ena ya Lwetse ho phamisa tlhokomediso ya thibelo ya rabies le ho beha pepeneneng dikotsi tsa kokwana ena. Setho sa komiti ya phethahatso ho lefapha la temothuo le ntshetsopele ya mahaeng mona Northwest Madoda Sambatha o arola diketsahalo. My name is Madoda Sambatha, MEC for Agriculture and Rural Development Northwest. On this day, as the department, we are calling for everyone who owns a pet to be sure that all their pets are vaccinated and vaccinated against the rabies. The vaccination is critical on the basis that rabies does kill and spreads very quickly. We are calling on everyone who owns a pet in the province to ensure that next month, September, as it is a heritage month in agriculture, it is a rabies awareness month. The International Rabies Day is 28 September, and each September, agriculture calls for focus on vaccination on rabies against all the pets that we have. The theme of this campaign for 2024 is breaking barriers on dealing with rabies. We call on everybody, please bring your pets. It's very important that there's vaccination, there's checkup, so that we prevent any possibility of any spread of rabies in our province. Ha re tswela pele letona la setso le bonono Mackenzie o thakgola kgwedi ya botjhaba. Letona la naha la botaki setso le bonono Gayton Mackenzie Hoseng hakajeno o thakgotse kgwedi ya botjhaba ya naha ya selemo sena sa 2024 Freedom Park Heritage Sites le Museum wa Pretoria. Selemong sena ke ka tlasa mokotaba wa ho keteka maphelo a bahale ba ileng ba wa ka maphelo a bona bakeng sa tokoloho. Mokotaba ona o beha leseding dintwa le lenaneo la tsela ya botjhaba tlasa tokoloho le ho sheba ka botebo dintwa tseo bahale ba mehleng ba rona ba ileng ba nehela ka maphelo a bona bakeng sa tokoloho. Mmuso ka tlasa lefapha la lena la botaki setso le bonono le mafapha ka tlase ho ona e le National Heritage Council, South African Heritage Resource Agency le lefapha la mekaubere ya sesole o tla qhaqholla diketsahalo le diprojeke bakeng sa kgwedi ena ya botjhaba. Mwiri ke behetse na mona re kena tsa matjhaba di latela. DRC Congo e lebelletse sekepe se tlisang ente ya Mpox, sekepe sa pele se tlisang thotho ya marothodi a ka fihlang ho dikete tse 100 a moento wa monkeypox se lebelletse ho fihla naheng ya Democratic Republic of Congo tsatsing lena. Naha ena e bohareng ba Afrika ya batho ba ka ba milione tse 100 e hlasetswe ke kokwana ya Mpox ebile le mokgatlo wa bophelo bo botle wa lefatshe o phatlaladitse maemo a bophelo ba setjhaba wa tshwanyetso kgweding e fetileng. E ka ba dinyewe tse fetang 17,500 tsa Mpox le mafu kapa lemong sena le ba seng ba hlokahetse ba 629 e leng dinyewe tse tlalehilweng. DRC e lebelletse marothodi ana ho fihla kajeno ebile ba tshepa hore ka la robedi Phato ba tla qala letsholo la moento ona. Moitsena ke di beha mona re kena kgwebo ya latela.
Dihwai di kgothaletswa ho ba le insurance bakeng sa dijalo tsa bona. Ditsebi tsa di-insurance di hlokomedisa dihwai ho lekola taba ena ya ho inshora dijalo tsa bona jwalo ka ha ho hlahella diphephetso tabeng ya tsa temo. Komello, dikgohola, sefako le mello ya naheng ke tse ding tsa dikotsi le diphephetso tse bongata ba dihwai di tobanang le tsona. Ho ya ka tlaleho ya morao ya insurance, industry ya temothuo e kenya letsoho fela e ka ba bilione ya diranta tse 400 ho GDP ka hare ho naha. Mme industry ena e tshehetsa mesebetsi e 870,000. Sehlopha sa Santam Crop Insurance se re insurance ya dijalo ke seo ba se etsang. Ba fana ka di-cover kgahlano le komello, dikgohola, sefako le mello ya naheng le dikotsi tse phepetsang bongata ba dihwai bile tseo ba tobanang le tsona. Moikgwe ba rona ke bea mona ka bokgutsonyane ba teng re phethela ka dipapadi. Kgalala ya PSL, Rowan Williams o thontswe ho ba ho dikgau tsa Ballon d'Or. Setibathibane sa Mamelodi Sundowns mokaptene wa Bafana Rowan Williams o thontswe jwalo ka e mong wa dithibathibane tse hlwahlwa lefatsheng hara tse 10 dikgau tsa Ballon d'Or. Dikgau tsa Ballon d'Or di tshwarwa ke bolo ya maoto ya France ebile mohope wa Yachin o fuwa dithibathibane kapa dithibathibane tsa mantlha tsa selemo. Williams ke sebapadi sa pele sa Moafrika Borwa sa ho kgethwa bakeng sa dikgau tsena. Ha jwale mokaptene eno wa Bafana o sa ikoka ka mora ho lemala, mme Themba Zwane o tla eba mokaptene bakeng sa papadi ya hosane ya ho phunyeletsa ho AFCON kgahlano le naha ya Uganda. Mokwetlisi Hugo Bruce o bua ka tjhebo ya hae ya sehla se fetileng sa DStv ho mohlaba dintlha ya ka hodimo leng tshekgofatso mabasa wa latela. Satisfied with it. So when you want someone else in the team, you have to put out someone else. And I ask you, okay, I take Mabasa. Tell me you have to leave at home. Ikram did it very well in Algeria against Nigeria and Zimbabwe. Lyle is playing very good in the Premier League. So I can't take someone because, yes, and to put someone out. I have to see that there is balance in my team. And that if something happening during a game, that I can change something. Not by putting someone, the same type of player, no, sometimes to put another player. So, and Mabasa is not a different type of player than Lyle and then Ikram. Ikram scores a lot also, and Lyle is scoring in the Premier League. So, for the moment, yeah, it's maybe difficult to accept for you or also for the player or maybe for the club. But for the moment, I don't change. Harry phethela tsa dipapadi, Rasi o phatlaleditse sehlopha se tlang ho tobana le All Blacks. Sehlopha sa di-Springboks se tla kena mosebetsing hape kgahlano le All Blacks papading ya bobedi pakeng tsa dihlopha tsena tse pedi ho bomampodi ba rugby ba selemong sena Cape Town mafelong a beke ena. O hlahisa diphetho tsa bohlokwa lehlakoreng lena le hapileng dintlha tse 31 kgahlano le tse 27 lebaleng la Ellis Park mafelong a beke e fetileng. Mokaptene Siya Kolisi o fodile hloho le lerameng mme a keke a salla morao o teng sehlopheng. Grant Williams le Henry Poland e tla eba di halfback tse ntjha ba kena boemong ba Jacobus Renach le Sasha Feinberg Mkomezulu. Winger Elin Chenen Moody o kgutlile sehlopheng. Wing e tla eba Catley Andes ha William Leroux a kgutlile ho ba fullback. Mokwetlisi Rasi Erasmus tabeng ena o kgethile 5-3 benching pakeng tsa dibapadi tsa ka pele le morao, mme ke moo re tlang ho bona Jaden Hendricks a khutlela uniformong e tala le mmala wa gauta ka moratemalo ya nako e telele, mme o tla dula bencheng le Finbengo Mezulu le Lukhanyo.
Moitsena tsa dipapadi di fela mona ebile ke bogutlo ba ditaba tsa rona tsa thapameng ya kajeno. Le ho fihla nako e tlang hape nna le mefo ditaba o rategang re ho wena e tshweu kgotso.